अभी हमारे मेघालय में चुनाव था, गारो हिल पर, वहां हिंसा हो गई। क्यों हिंसा हो गई? कि बोली बाली गारो महिलाओं को फंसाकर घुसपैठिए शादी कर हिल काउंसिल का कब्जा लेने चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाया। वो दिन दूर नहीं, अगर फिर से उनकी सरकार आएगी तो हमारे ट्राइब के बीच में भी घुसपैठिए घुसेंगे। यूडीएफ से कांग्रेस खत्म। कांग्रेसे 15টা सीट पाब, 15ৰ পৰা 17টা। ইউডিএফে 5টাৰ পৰা 6টা। ৰাইজৰ দলে ঢিঙত জিকিব এটা। জাতীয় পৰিষদ 0। কংগ্ৰেছ 15 to 16। ধুলাই একোৱে নাথাকে। যেটো নাওবৈছা জিকিম বুলি ভাবিছিলে সেইটোও হাৰিব। কাৰণ এতিয়া বাংলাদেশী মিয়াবিলাকেও কংগ্ৰেছক ভোট দিব ভয় খাই আছে। সেইকাৰণে কংগ্ৰেছে সৰ্বকালৰ সকলো ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰিব। এইবাৰ 20ৰ ওপৰত তেওঁলোকে যাব নোৱাৰে। মোৰ কথা লিখি ৰাখক। কংগ্ৰেছ খতম। कांग्रेस तो बिल्कुल बिलीव नहीं करेगा कि ये ब्यूटीफुल लड़की सिर्फ 1 महीने पहले 200 पाउंड्स का ओवरवेट। क्यों नहीं सही है? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। और मुसलमान खाते, असमिया मुसलमान भी गोमांस खाते, हम कैसे मना करूंगा? लेकिन हमने क्या बोला, मंदिर का 5 किलोमीटर का रेंज में Kentak sar pengrang ketal ke video na dal yang ayan asamne election ni kemana video rabak meja thari ni rabai itu nasib di banga somai manjani kemen dak sa thari tuk mantal ba somai dongjat kemana pokora jo sa thari jo sang ba video thari te jo asam de bangarang amode kongres amode bangarang ras khagen bangarang ga sigi nagana chima ndi ba asam de BJP an amaya ha BJP kon jilgalna manja ha taw de maibani himade bisa samane aga naga ta taw de bangarang ko de kruru engkal ge nokma ba de kin ma mor pengrang Nagimna cing Meghalaya ba tao reba ka election no sawam gen cing ode ade nakate hada barna tam gen kon barna na ade thari support khasinga deba sawam gen masi sujama asam ode machu PN wak PN sana manjawana diki mondir nokrangoni khili mithal gni na patta au machu nokpen sana manjawana deba cing Meghalaya de manai mamung ja manana ba hindu rangni makharang cha ta takka nimse penge ma peng sanga de unja bangal rang ba chana donna imanda biswa sama ba imanda biswa saman dak trokenga sengenga ka split stroke yang mandi kemana himata bisa sama sapate pang bibiya kon mana ba samode pang patan kepencatang teh Hindu tak kepada BJP na sapat kali kan BJP nam thelai kan kependam jawa NPP te NPP tong strong ja kon kan te NPP ko demo NPP te patan manja khobor pa tong ja ma ba masi ja leba Meghalaya de NPP na hero de ka sibatan si Meghalaya de pera na sumadin ka himata bisa samane bitirong kan asona ba misoka de na asoma niya mon de na asong pade amna khain ka sina asong ra ade Inaan BJP na support pa kaya di BJP na ama ba amjok mo di na asong sana pa support kan asong kami ya jini achi saksane gol fokangan dak ple tai lokha ga silik chok mo Meghalaya ke phole phale larki ke phasa ke शादी करके ना तक बका सिनुक चक मंग दे बिया बंगाल दे Meghalaya ने गारो रंग को बिया खाए मना गारो हिस्ते बिजनेस खाना जथुने खादी खाबे बिना आगा नं छंग मता बेबे kita kongres man biya ode aro pati Meghalaya o bangal rang garo rang ko biya khai mangna biya khai na Meghalaya dandu take chung to phulgen okcham ya chune dialog agar ka baga suman cha dekho ka suman cha kan diba yedi tauni video ja mija rangni video on diba nga taw sara na pata ade ka suman cha ka achune video na sum badi te ka dialog te ka sipre na gan hama taw changsa kongres man na ode kongres rang de Meghalaya gemuk khona thana kapcha khagen okcham ra sek kenokchem nagane mo namjok manja hamo asamo kongres manja namma thela ya chunaga na tan ra sek bibikenchem phole phale larkiyo ko phasa ke शादी करके Meghalaya को कब्जा कर लेता नगने उ बिबि हमर पेरा नासो पाती किन का ना support का नासो खमिना गाजबो ब्लॉक में थेला रो बाबा तकाई गेनो आलुना थारी को खोलते